niguo gukuhanaga mwena wa Naivasha county ni ya Naikuru hindi ya Ithurano cia wamurani cia kiama kia ODM. Ngahiha cituthukire thutha wa ikundi igiri gukanirira mbere ya kwambiririo kwa ithurano icio. Hindi ya githagathago kiu umwe wa huraniri ya giturwa kiu David Kilo ni aguraririo oru na thutha ucio aikiongono ni borithi undu uria ucungiriirie waga guthie na mbere na kwambatira. Nige muhuraniri giturwa Peter Wanjala Palanga onake ni aguraririo oru hindi ya Ngahiha icio. Niligongwa na yeye alinivuta, aliniita akanivuta akanigonga na kichwa. Alafu ndipoza akanivuta nguo, akanifurukia chini hii jacket, nikatoa ikabaki kwa mkono mmoja. Alafu mwenye alikuwa yake nini yake maajendi yake ndio alinigonga na nyundo. Na ku county ya Kajiado shesheni yao ikiwa kura ya St Monica Academy jukarayo ni kwiyumiria thutha wa maratathi ma guikiria kura ngiri kwaga kurigana na maria megutanyitwo ngiri 12. Unataka Lydia, toka nje ambia watu wapigie Lydia. Hatuwezi kubali gari ya hospital itakuja kuleta mabox hapa ili hali sisi tumekuja kupiga kura yetu hapa uhuru na haki. Kwa sababu sasa hii shida tumeanza kupiga campaign 2 months imekuja, sasa hivi tunaanza kuona ukarabati. Na tunataka ukarabati kwa ODM. Undu uyu ni ucungiriria huraniri amwe guthingiriria ati kuma na jama ya uici wa kura mbere ya ithurano icio itafanitio. Kaunti ya Naikuru ya irathiro ithurano ici ni irarĩrĩirio nginyagia muthenya ungi uria utanagwetwo thutha wa maraitwo ma Eric Otieno na Luka Ogeti kwaga. Mwena-ini wake OCPD wa kaunti no Joshua Mukata ni arutire mukana kuri ahunaniri othe a ituro na tigiti wa ODM kuingirania na ciiko cia uici wa kura. Na ku kaunti ya Kilifi ithurano ici ni irarĩrĩirio thutha wa maratathi gucererwo. Ngiribotera Kameme TV, jitagwo Mwaura wa Ndungu.